angeni qur'ana baraka kotani mageni conference de kotani mageni utmageni kotani mageni groupe de kotani angeni wadde sulebeni angeni kawadde sulebeni angeni conference sulebeni angeni seminar sulebeni Allah ta min kayo sulu te kina sodo be para ami so ko ko nantina tuwana ne anya komo nantina tata tuwana anya komo nantina tata utine anya komo nantina tata ami ke Allah ko ni bila ala lenki ke Allah ko nantima ala kinga faqad qila laka bi qudwa ala qadra malaikatu qala la anatu ana la warma ala sabili bika alayhi ala subhanallah tuwana takibe asababu kutifuswa akaliya asababu kutifuswa ala qulbu ko Allah khallaka ismu bi Allah rabbuka wallahi tuwana takibe bakunda sema كلنا نريد ثمرة العلماء سواء يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء سواء يعني من كل جيل مصري قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سواء يعني ما توالى من أنه تتوى يوم القيامة يوم تقنع وبرسول كنا يقول لك وبرجوتي والنبوة توارنا على موت توار أما سريع الفريق إذا لا تيجي لنا كلامي إذا لم تكن لنا كلامي الله يهديني فاصدع بما تؤمر الله يهديني أكمل صلى الله بل سورة الله سبحانه وتعالى نهرها تنتنا برمون دابك الله من يشاء نكون ونسو خسبك ما أكبر على النسل الله يستريك علينا كنا كقولوا أنك أعتدنا تتيا النيامة سورة النيامة سندبه أما هو البدل أكتن يجي أكتن يسوع أسيرنا مسكين سيئونا خراب وبلي سيئين لنا كما يقول قرباتي ببنامنا تبالي على سورنا ومبيدين كتبا حسنا وباقي كينا كينا الله تعالى يقول جاك إبانا يقول من الجبالي نمي نقول كني قرصد من الجبالي نوجو كي كتسنا مباكي قاتبا نانا تندقلبن دقلبن تبا نمسي متراجنا كله الله تعالى Allah
tuwaku wala ne siya ka do mata hadisi ni ha ni le ba do la nazi ila mata min al ana ma yeme saka jaba kul misrina ni utadana wala ka kala ni ma agar tanga suka babe suka la la tanga suka sanne mesumi yeme ana suka sanne sumi yeme sumi yeme suka sanne ana ko sumi yeme sumi yeme annabi sallallahu alaihi wasallam ke rasulullah hoga atiwe gana do bisuna hoga alwa ke siye mo ma sumi allah bagi allah de siye baraga ne kinne bawni wal istibani allah de ko ko sumi tabiya khafu bale allah de ko tabi baraga kinne abana suka sumi allah de ko tabi baraga kinne qasuma min dak masile ga qasumi anna ko tabale suma la ko ta ko anna bi bisuna la ko ta tabi bito ke me qasfilia kena nabi gati alayhi salam wa salam ibega ndu bisu qasam balle min qasam ramakide siyam ma yasumi so qasam be sumi sumi balero qasam bi sikina sumi ma yani man muslim gere daga ni asina robe annabi sallallahu alaihi wasallam atisere subhana bi sikina sumi khasasu ala wa gere qasam ma yasumi bari tan ke ko bari imegeni imuina Kenya madara sile ya Kenya sile barani ya kinanga ali hadisenga Abu Hurairah takapoma na Nabii alayhi salatu wasalam alisema msikilia na tigima akona kama muslim diga kwa zabe Nabii alayhi salam Abu Hurairah takatina usali halili Nabii alayhi salam qala alisema msikiki kwa inda tunadu bika malaka la biutu zabe qawmu malaka Nabii alayhi salam kasusa na kusikisu tana bila kama makaleka kasusu bidosiki anasumi anasilati kengama makaleka da kupata misreka duniani ayekwa Hurairah radhiyallahu anhu wa arda bali fil ladhi anna salatu duha kulluha sallat
سوقا فنيني نافلة مني السنوات المولوة أن يجب بكير كما فكذلك عليه الصلاة والسلام أركن المنافي قبل الظهر سني فنكالي أركن فيني سني فنكالي أركن فيني تروم كالي أركن فيني سوقم كالي أركن فيني قبل الفجر أن نصلي أركن تبدي في اللون عليه السلام عليه الصلاة والسلام إذا سيدنا كما نجوم كما suka sendiri Allah pikir menjadi fakar sembalik nak Allah pikir menjadi dua mana ada di atas semua ayat Allah dan kesanan wa min kesanan tabarak ya dzal jalal wal ikram ayat subhanallah wa ta'ala risiko alhamdulillah anakum wa ta'ala risiko la ilaha illallah akbar anakum wa ta'ala risiko sallallahu alaihi وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انا تكلم كبيرا على الله سبحانه على سبحانه على كل يوم ولا ورسل في كما تقولون ورد في كما سبحانه لنا كل نبي ورسوله وما وباننا وباينا وباينا ولنا على بين jadi nolong kita banggakan siapa dia sebab saudara kita hai kana manusia yang ada di dalam ia pun namanya supra kaya mana suka sudah saya dia agar dia anak sudah dapat dume masih bukan suka sekali harusnya kita masalahkan orang masalah nanti suka sekali kau bukan tahu kaya dume suka saudara saya kurang kali orang berarti Allah aku sendiri kita cuma insyaallah halaman berhayat ta'amul Ramadan wa berjaya dan mana Allah yang akan memberikan so ini sawaba ini ko ini ahli Allah khususnya dalam kita untuk ini ada syaitan artinya ni Allah Taala akan Allah memperlukan sesuatu ya Allah yang kita cintai Allah Taala subhanahu wa taala Allah akan memperlukan kepada kita ini di dunia Allah akan